I thought I could trust you. You said you weren't motivated by revenge. I'm motivated by my duty. I think you're so blinded by inconsolable rage that you don't care who you hurt. When you can't tell your friends from your enemies, it's time to go. You don't have to worry about me. Dober dan, iz ljubljanskega studia 137, to je Kinotožje. A veste, kaj bi lahko naredili? Lahko bi si ogledali par novih ameriških filmov, ki prihajajo v kino in bi jih radi videli, in povemo natančno, zakaj bi jih radi videli. Jamesa Bonda zato, ker je James Bond. Šel bo na pot maščevanja, ki jo je začrtal na koncu zadnjega filma, s tem pa bo šel najbrž še globlje v nos tistim, ki pravite, da bi moral biti Bond cool in ne umazan pasji sin. What you're engaged in is blackmail. I'm a mere good Samaritan who... Give me the CD or bust the money! Lahko bi si ogledali Burn After Reading, bratov Coen s sneto sekero Johna Malkoviča in drugimi superzvezdniki v vlogah idiotov. Lahko bi si ogledali The Curious Case of Benjamin Button, tretje sodelovanje Davida Fincherja in Brada Pitta, film, ki je videti kot nič drugega. Bo pa treba spet prenašati Pitta z najstniško pričesko in v pretesnih oblačilih. Would you like to hear a story? What story? Well... Filma Avstralija Buzza Lermana pravzaprav ne bi radi videli, vojne romance so namreč pase, žanr vsako leto na novo zasuje kak Pearl Harbor ali Atonement. Žanr 21. stoletja pa je postapokaliptični thriller. Malo nazaj smo videli zelo dobro narejene Otroke človeštva, v kratkem pa se nadejamo dvojega. Najprej Blindness po eseju o slepoti Joseja Saramanga. Julianne Moore pa je samo trivialna vzporednica, v obeh zgodbah izgubijo ljudje neko samoumevnost, nek potreben pogoj za človečnost. V otrocih niso mogli več roditi, v slepoti bodo oslepeli. Začetek konca in vztrajanje v agoniji sta elementa, s katerima ni težko čustvovati. The Road je bil najprej roman Cormaca McCarthyja, ki je še prej napisal No Country for Old Men. Dobro pa vemo, kaj je nastalo iz tega. A v tem trenutku težko najdemo bolj precenjeno knjigo od Ceste. Njeno mršavo zgodbo in otročji dialog so v Ameriki bogato nagradili, ubogi ljudje tam ne vedo, kaj je dobra knjiga. Vendarle lahko nastane dober film, majhna klasika žanra. Posneta v tajgasti Pensilvaniji, brez računalniške slike, predvsem pa z Vigom Mortensenom, ki je bil zelo dober v zadnjih filmih Davida Cronenberga. Lahko bi si ogledali film The Wrestler, Darrena Aronofskega z Mariso Tomei in priletnim rokoborcem ameriškega show biznisa Mickeyjem Rourkom, ki si film prilasti, baje je tako dober. You know, the connections between the Ram character and Mickey are very similar, but you know, a lot of that has to do with you know, the fact that when Mickey came on, me and him spent a couple of months going over the script word for word. I used to try to forget about you. Basically, every line he said in the movie, he rewrote for his own mouth. I used to try to pretend that you didn't exist. Mickey wanted to bring his own interpretation of it, and I think he just can't help but do that as a artist. That's how he works. Lahko bi si ogledali film W Oliverja Stonea s Joshom Brolinom kot Georgeom Bushem mlajšim. Bolj hvaležen filmski lik bi bilo treba iskati s povečevalnim steklom. Who do you think you are? A Kennedy? You're a Bush. Act like one. Lahko bi si ogledali film Milk Gasa Van Santa s Seanom Pennom v glavni vlogi. Ta more biti ujame za to vlogo celo Oskarja. Končajmo pa s filmom, ki ga ne bomo videli še dobro leto, čeprav so igralci že opravili svoje. Avatar je prvi igrani film Jamesa Camerona po Titanicu. Tega je že 12 let. Celo 18 let po Terminatorju, ZF akciji, v kateri se Cameron najbolje odreže.
Lahko pokažemo kak material? Žal ne moremo. Prve slike pridejo šele naslednje leto. Smo pa poklicali Sigourney Weaver in jo vprašali za komentar. Iz ljubljanskega studia 137, to je bilo Kinotožje. Adijo. Halo, Sigourney! A si sigurna, da bo dober film? It's going to be amazing. It's in 3D. He invented the cameras himself. He operated the cameras himself. It's one of the most stirring adventure stories I've ever been part of. You know, even if I were allowed to describe it, I would have trouble because it's so ambitious. And I'm very excited. It has an environmental message, which I think is very timely. And I'm very excited for Jim and for all of us that we get to see this movie in a year and a half. No, če si pa sigurna, pa cool. Okay.